Bizde bu Tacikskaya көчө туура, бул жер сквер болот деп сүйлөшкөнбүз. Так, бул жерде да жумуш начарыраак экен. Нар жагындачы? Я. Так, булар Кудай кааласа кайсы күнгө бүтүп калабыз эми буларды, подрядчик. Я. Biz bunu tezirek başlaş gerek boldu da hemen jeke mına park ha. Bunu bütün öz yolunda. Aa. Yemesi var mı? Tak. Moy jarımına çen geldi ha. Jarımına çen geldi. Şu yerge çen geldi mi? Nar jağı tegiz boldu ha. Musur köpeği. Bu can başlayıp duruyor. Jeke kaçan başladı? Ya. Bugün başlayacağız. Ay. Aha. Tak, bu da kansa tazalap çıkıp ketedi. Tak, bular bir sıra tazalangandan keyin formovka kılabız ha. Bir sıra formovka kılıp tazalap arıktın boyların. Aa. Так, мына газ трубалары жылдырып бербейсиңер, сондай калмады, кара. Жылдырып бергиле. Балдар иштей берсин. Ай, оларды алынбап тур го, эме ким? Я. Балдарын нар жактан уруп турушту. Ай. Даяр болуп калды. Мына эми ушул жерди биз, так, Азамат Каныбекович, биз азыр тетиги көчө кайсыла? Мадумаров. Мадумаров көчөдөн баштапчы до конца тетиги эмеге чейин, Мунуюга чейин подпорный стена куюп чыгып, муну полный бак болуш керек бул жерчи. Сквер болуш керек. Түшүнүңүз да? Шуну карашыбыз керек. Кара кандай сонун болуп калды. Эмне деген эмелер бар болчу? Малкана болчу. Мынакей. Азыр мо сноскада жардам берем, мо буштан баштап деген. Жардам берет. До конца алып чыгасыз. Жо мына буштан. Тегиз алып чыгып. Алып чыгып кетет. Полный оңго же барын кылды жасады. Бул жакта эле важный, бирок базар өтө важнее да, уят. Ооба. Снос деп жазылганбы? А эмне үчүн албай атат? Эме, Мирлан. 10 метр жол Тандыдан тура келди. Эмне үчүн албай атат дейм эме. Жок, канал бул жактан кетип 10 метр Көрөлүч. бүткөндөн кийин Канал чыгып бул жерден да. Ай. Так. Сол жер ашат. Я, канал гана. Канал түгүндө ушул. Ачпапсыңар го дагы эле. Монун дагы албап тургу. Мону алып чыгып кетти. Я. Жолун эми тазалап, эми контейнерден эми алып чыгат. Кимеки контейнер? Бул ашкананы. Албайсың анан тезирээк. Азыр канал, мунан асты каналбы? Жок, бул жер четте болуп калат. Мына жакта. Я. Мына жер ана жер түшүп Ай. Я. канал ушул жерде, канал onun башы ушул. Мону тазалап коюптур, Оларын албап тургу. Алып атышат, жолду эми ачып беришти. Ай. Чыкканга жол жок болуп калды эле. А домда тазалап койчу. Эгерде мен ачса, бирок ачып берейин. Моолорун алдыргыла. Эме, ким? Санат. Мирлан, алдыргыла. Сен аяк балдар ишке салып коюп кел. Түшүнүңбү? Моолор алдыргыла дейм. Мону. Жол эми ачылып. Я. Техниканы көйүп чыгып керек. Ооба. Ана беракта эле нарыкка 10 метр гана ошо магазинде кетип калды. Ошо суунун жээгинен аракка 10 метр бекен. Ну да, анда ченеп көргүлө. Ченеп көргүлө, макул. Ченеп көргүлө. Точно ченегиле, чтобы тиги дагы эме болбосун. Макулбу? Жабыркабасын. Жалко да, карачы. Кайсы жерден болду да ошондо эмеси? Я. Я. Мына жерде Суунун жээги. Мына да ачайларын айтабыз. Азыр пока унчукпай тургула, эме, Мирлан. Пока унчукпай тургула, азыр мону ачып алайлы, анан тосту ченеп туруп чыгарып бересиңер.
Olsa buzağız. Ha. 10 metre çıkmasa buzağız. Ova 10 metre çıkmasa buzağız. Ova. O çıksa kalıverirsin. Ova. Ta. Jo, bunday turbaş керек de qanday qilamiz buni? Qarachi, u yerda buni turbaş керек de, qara, büt buni üst jaqdan tartadi da elchi. Mo gaz bu suvi. Bu gaz demetkilar kim? Alып bergilе de, bugun alып bergilе, me, kim? Mo jag'ini alып o'tkilе? Mo jag'ini alып o'tkilе, gazdichi. Alып o'tkilе dag'i bu yoqda bo'shatqilar. Qanday qilasiz texnikalardan da? Орынбек берген техникадан 2 экскаватор қойып тұрып 4-5 қой қойып. Bo'ldi. 2 ekskavator, 2-4 shahman qo'y. Bo'ldi. O'zing kontroldaysan. O'zing butur dalashlataysan. Bo'ldi. Gaz alып beremiz. Ya. O, jildi olib ber. Buna buzib olib barim tashlab qo'ydi deb el so'z qiladi da. Tushundingmi? Tak, buna qarachi qanday so'nim bo'lib qoldi. Buna so'nim bo'lib qoldi. Buni olib qo'yish kerak ekan, ha? Ha. Тостырады машина. Nega? Яғни келіп шыққан не olur. Ha, al. Alып qo'y, mojaga olib qo'y. Al. Ko'tarib olib qo'y. Tetaga olib qo'y. Mojaga shipirib tozalash kerak ekan. Qarachi, buna bardak. Ha. Assalomu alaykum. Qanday tug'anlar? Yaxshi ishlar, yaxshi. Qanday tug'anim, yaxshi. Qanday tug'anim, yaxshi. Son bo'lib qoldi, ostunovka olib. Ha. Hem tetiga ostunovkani o'ngdab qo'yishimiz kerak. Shu shipir tozaladi. Bunu aldı maşineni. Gaynaytır aldı. Al maşineni tuğanım al. Aldı maşineni. Bunu al. Yemi. Çeke bunu da aldırıp koy. Hazır muhasınofken bir onda koşuz gerek de keypinç. Ha. Onu getirgen. Onda otur. Şu ikisini arkadaşlar kanday oladı la karaça. Tatarım aldığından ötürü etti. Kara bunu silişkem aldığında da. Mo şıpırtıp koyçu yemeğe kim? Yıldız. Bana asfaltın bastır. Bunun da bir soy bastı ki bunda kalıp gitti. Ece kanda nazak şıpırıp koyalım çasın hukana. Ha. Остановка бар ғой деймін. Деген қайрат Naracakta astanovka var ko oğlum. Astanovka var. Çoğun kız, tek astanovka var. Adamın demontajını alıp koyuyoruz mu? İşte demontajını alıp koyuyorlar da. Енді областағы немес бардан оратты маршруттар сияқты область Жалабат, Өзгөй, Шоңалай, Бишкек бүт жаққа кетсек. Пробка oldu da, pробка. Ha. Азыр арқы жақта таксилер тазалаш керек. Артқа кірсек артта болса байланады. Kana, Koreliç. Ha o. Просто el koçuga çıkıp oldu da. Как раз место бар ekan. Место бар ekan. Все, түшүндүм. Мен главврач менен сүйлөшөйүн дагы bir 3 метр кирели, а? Хотя бы эмес, мындай кылып, кармашык кылып. Все. Болду. Сүйлөп, эмне газ бар? Калыш керек, туурабы? Бул арык да. Тетиякта неме бар? Канал бурулат, ооба. Олар бир сыра алдырыш керек экен, карачы. Макулбу? Так, могул жерде эме бар, а? Ограждение, металлический ограждение бар. Ооба. Тазалап коюш керек экен да. Муну эмеге айтыпчы жанагы. Ватхозго. Эме айтчы, тазалап койсун. Мына жағын подпорка қылып, тегіс құйып, Так. забор қойылады, нерден түсіп, мындай эме болады да. Кака. Мына тосылып, мындайдан шығады. Мунун үстүнөбү? Баяғындай қылып өздері. Ооба. Качан коет буну? Бул жерге өзү негизи сиз айтпадыңызбы, могу аракадагы 4 полоса болсун деп. Бияка эми трасса эмес да. Жолдун кереги жок бул жергечи. 2 полоса болсо болот, скорый өтсө. Наоборот, биз могул жерге парковка кылышыбыз керек. Кече сүйлөштүк го. Ошондой кылыңыз. Ооба.
Qanday tuğanım жақсы mı? Hava qanday жақсы mı? Tuğanım qanday жақсы mı? Так, саламатсыздар. Так, мына bu yerде алдық. Емече. Бұл жерден только спецтехника кіре тұрмай Мм, болды. Скорый так. помощник, реанимация. Решетка до конца келет. Тротуар басылады жеке. Лоток алмашабы? Тазалап алмаштырабыз. Лотокты алмаштырайық. Так, тротуарға лотокты алмаштырабыз. Асфальтын басабыз. Решетка до конца келет. Бұл жақта ешнәрсе болбойт. Ешнәрсе болбойт. Э. Скорый помощник. Ооба. Так, теперь моның иштерин полный асфальтын төшөйбүз, туурабы? Сүйлөшкөндөгү асфальтын кругом төшөйбүз. Так, молар да калынат. Так. Могул жерден баштап до конца решетка тосулат, туурабы? Все, болду, ушу менен бүттү бул жер. Так, жанагы силасында иштин ар жакта кылып атасызбы? Моларды алдыргыла, мап. Сода кылбасын, түшүндүңбү? Алып жок кылгыла бул жерди. Полун тазалап, анда мына тротуарын баспай туруп бир жолу карап койбойбу бул жерди, жеке? Я. Моларды алдырма оларденчи. Моларын да оңдай өз оңдар, же биз оңдойбуз мына эмени. Кара мына мусорда кара 50 жыл болду. Аркагача. Şu arkasında bir çizip versen eме, Azamat. Azamat kандай moну çizip versen arkasını. Фасадын бүткөн отыр. Ава. Bu жерде алдын необычный болуш керек да, фасадычы эме ким? Азыр могу сочетание болуп туруш керек. Азыр мери асфальт төшөлүп, аба кандай жакшысызбы? Асфальт төшөлүп, лотоктор коюлуп, решеткалар тозду. Решеткаларды жаңылап коюш керек. Баардыгы эски экен. Түшүндүңүз да? Оларын да жаңылаш керек. Карама мону. Азыр врачтар түшүнбөйт да. Я. Ал укол сайганды билет болду. Мына карачы. Ушу бойдан калып кетпеш керек. Могу үчүн могу варатаны да алмаштырыш керек. Вараталар жанагындай раздвижной болуш керек. Карама старинный, даже айылда да жок мындай варатачы. Айылда жок мындай варатачы. Же монда аркада жок. Мынандай неме коюп бербеңиз, кароодор кыйын болот экен. Жабылгыча 3-4 машина өтүп. Варата кылып эле койсоңуздар болот эле. Либо варата, либо шлагбаум. Шлагбаумдан өтпөйт экен машина. Болбойт. Аэропортто менен стоянкада туруп. Раздвижной варатабы? Все, болду. Машина өтүп кетет. Болду, раздвижной варата. Şu iki etaş ne otat da? Bir etajga bergen de. Ооба. Özünçe dizayn menен özünçe bir nece var. Atak şu ikinci etaj berse vardır da bak ketesi. Az önce yakında bir 10 metre. Yaka bir o yaka kurtuldu mu? Bu yakta maşına girip duran yer var. Bu yaktan girip duran maşına. Az ушун эки этаж суранып атабы? İki etaş. Кайсы жерге чейин? Şu iki etaş sonra bana bu yakında 10 metre, 5 metre şu. Geçeyim. Aklan sonra 10 metre falan. Şu yaktan kişi suranıp. Батабы? Şimdi batakta 20. Эки этаж кылсак. 8 adam var da bir geçip. Bulara biz zekimin için almak su işlerini kılelekmiş. Bağ cer bolgon. Çoşun arında olsa da maylı. İşte turak bekledim. Биз могул жагына деп сүйлөштүк өткөндө, туурабы? Ооба. Кантип атасыз? Канаба бир пул кармаган колдордон бир кармап коелу, бизге да жоксун, ооба. Ол жерге де сүртүп. Ооба. Агроден эмне түскөн. Мына моргпу? Иә. Морг экен. Тосулдубу барат эмелер? Анда биз тособуз, ооба тоспойт да. Могулдун асфальты бар кара. Кыргызстан мамлекети дагы гүлдөтөйлө. Сизге узун өмүр болсун. Рахмат. Баптыр ооба.